Hello, good morning everyone. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok saba news analysis ta chan mabamna taram no chari. Manipur da phone liba pauche singda Manipur gi karam karamba maroi ba pau sing yori bagi habado khana naina na ba ekoi studio de house election na library ba saktak sage Analyst all Manipur columnist union gi secretary obiri ba oza sograk Bubhol ni oza Northeast Window gi studio da taram no chari. Mangangch ayamba akhigi Manipur da phone liba newspaper singda ayamba headlines tapnarisi akhigi November 25 tagi December gi that 19 da lotion kraba akhigi winter parliamentary session da akhigi Manipur gi ba issue gi matang da kari ngba wafam mata khanakida ba sigi matang sina ayamba headlines oina phongnari akhigi ma naharol gi thodang da akhoi headlines oina phongni phase akhigi parliament gi ningtam mi phamse lotion kre adubu Amit Sara Manipur gi issue gi matang da hangba wahang si se pakhum pidana na duna laire have wahang headlines some phone edu nakalamrom da khigi inner Manipur parliamentary constituency gi MP oriba Dr. Bimol akoizam na haibada khigi house ki proceeding da kari leibagi no Manipur gi matang da khanasi yadriba se habagi question ama hangi osa kamai thamini winter parliamentary session dilution gre Manipur gi issue gi matang da kari gumbo afam mata khana kidre thagachari san Northeast Window gi viewers sing bohan makada khurumjari duga channa pukalak libasi hanjan me 3 dagi thok leba irang siga mari lenana khoi prajam yamna awaba kaya mayok nare ko duga hangnari bo wahang mayam tadna lakpa chunga si phoba tadri haibane bharat ki parliament si Manipur gi oiba agan issue si khana ba yadaba parliament amara haiba wahang dula I largest democracy in the world in a shape tawjaraga su ngasai gi central gili oiba khoi yamna centralized over adu posak ama periphery da leriba state singa sina sambandong na thamakanda yamna awa film da leibido adumak mamitai aduna masi tasengna democracy chatpa duka people's ki parliament ama oiba taragadi masi yamna nganna special session bawda kaurkana khanaramba yabani adu khanaroi haina khanadabagi pot ama phaure aikoi amaramaduna miyam si khamthengna warongnare aduga Manipur gi oiba posaksi asan khara akoi India gi leiriba elite sing natraga magi political leaders sing nasu khara jealousy leibra maramdi Bharat asi 1950 ka katang da akoi CM ki ba British ki makha da sahi kya leira matung da ko then Manipur su as a protected area ama oina international protected oina 56 years British ki makha da leira basu 47 da ma akoi state sing ning tam piram da Manipur su ko ma ki Manipur state constitution ek la aga 1947 gi la aga adult franchise taraga akoi mikhan pangthok tan ga lakhiba akoi ahan ba Asia da mikhan pangthok pani ga na su hek longnari ba ko adagi adugi mamang da ikoi chining thowa 103 ka pandana 33 digi royal chronicle ga laiba in all aspects sports culture gi magi wariba work allocations and mai keno mayam sida ikoi yam nganna 11th century da anjan toina haire sigo mayam lakpa aduga akoi international koi treaty mayama koi inna dana koi status international status of Manipur ga si puthaduna lakpa se masidi da koi kalak pagumba leibra aduna mioi bagi kanglup amana mahaki maribak maramda mapa apuna thambiram bu ngakse gi haibsi yaroi gan haiba manbagi pot amakhak yaubra aduna sangraba puari si muthallaga koi nauna lakpa 50s gi laiba Bharat ki posak sida hatan lamtin tin gadongni ya gadongni lai gadongni gaina khanbasi democracy nate maramaduna masi yam tawoida bathabakni aduna people of Manipur haiba tare ko Manipur people singni tami kunthra ga nipan apal lai base masi gi jinda mahaki ida mapa pugi sahi lising kaya gi adungloba apun magi oijaba aduga mating laina hingjaning bagi wakhalon sidai khoi lakpani aduna masi respect tawudabani aduna nan constitution sem matam da federalism gi kana masak phajana yumpham morga sem gi bani ko nan constitution it's a but
hojik chatharakliba 1949 da manipur bharat pulaba matungda lakhi basi nuaitaba thongdok ata awaba thongdok ata ko aduna ningtama leba ama parsi stage ta khoi merger tor matungda thame union territory la 72 thengna khoi state hud piraba matung sida khoi da khudon tamlakhi base ahoba yum haiba tare aduna singmi tami phuru kunthra ni pan mapal leiminari basida imung da su yum ji horadi hodaba jaga da pomina bachini nau pawdo hodaba khala khala lepna ba adu aina masai gi lairiba bharat ki makha sida manipur gi phuru kunthra mapan na manipur gi anong de hingbada ayu yungum na ko adida penda da naga mai magi oiba khalal lakpa je masi ju issue amani amaramaduna sigumba mayamsi aina basis oiraga ni ngasi madugi mami du ni ngasi bharat ki parliament tari base ko aikoina mi chani ga yankhai ko siraba mi lising humpu hena mayum makai leitraba aduga subam nobam khangdraba aduga hiram kunimakta koi soktharaba ko tasok sinjadraba lamdam ama semliba manipur sarkar bharat sarkar si tasengna miyam gi pendaba se kham yorobani kham thengabani haiba wakalon se thamaga ngasai gi akoina kari asa tawningai leite na lobu tare bharat ki parliament gumba hojik leiba even manipur assembly ba ko aduna tangai phadana akoi gi leitobya dagi leiba haibaduni aduna akoi miyam se gyan tabatai aduna ipai puna sinamba akoi gi apun manipur amagi saktam phurup singna punna puthaduna chatpa haibase masida akoi isana isagi phirep sing logjeraga tunggi miron singda apun manipur akhatpa ko manipur amagi koi pibam du sinaramji haiba sida oina thangwi ko sa okay yam nuaize koi gi mathang dalak saning buso za koi gi ngarang se manipur pradesh congress committee na silaga koi gi congress famanda press conference ama khak pangthugi masida pangthugi ba conference asida koi gi hozik ki koi gi assembly session manipur da fam da ba koi gi chahi amada yamdraba da koi gi session se constitution da yariba article 174 gi makhada piriba sing amadi constitution gi makhada same liba rule of procedure gi kandaga basis ke rule number 17 gi matung ina koi chahi amada session se ahum yamdraba da ahum phangada bani budget session ama autumn session ama amtuko winter session ama adubo manipur gi di winter session je uji sahi loigadaro phawbasida famna bagi koi gi ke haini koi shillang ba haitare adu mas amata udaba masina koi gi khanagadaba gi matang se koi khana ningba leitaraga su koi gi opposition gi side gi su khana ningba leiraga su koi gi ruling gi leriba manipur lengak sina koi gi hariba winter session je famna ba assembly session je famna ba select taraga di kamaina fam gani koi na haining ba korpasi kamaina kana to gani habagi potam su leide duna hoju palba lengak sina koi gi democracy je khongau na duna koi gi constitution gi provision gi makha je ngak na chatre habagi koi gi congress gi side gi fongdor po form su le oja kamai thamini hoi masi ko democracy satpa leiba ka mata electoral politics haiba tare adult franchise torakanda magi legislature gi ko administration gi part chatharak pase masi da ngasai gi constitutional mayam ama web issues mayam ko ngasai humrak phamgudong ni ga haibado masi adum pham budi ini hau pham na ba silak padi yai tawdi mawang thengna kre ko anu mata matam kharak jam kupna nei nagada budu yam aten matam ga tawrakanda koi regulation gi bagum ko ali hatu ngasai gi wakalon se manipur gi web issues na se na miyang gi pals da manipur gi apun basaktam si kamaina kalhogji gi kamaina tunglam chatta apun basaktam ama ko suron kya sinaram ga gi habi wakalon gi mahutta ko kari khudung chaba log ji gi kari political khudung chaba log ji gi ga na issue si da kaman na thaira sa si gi ga haibi si da adum khare hen wakalon thada ba mali ko adune even congress ki ju even ma gi hairi ba potu adum landra ga su hen na muda ka hen na commitment pi da na ko na ga hek hayen ning ba ko constitution guarantee ama tan ba da even congress su ma gi Article 3 Manipur sana bi yaroi ga ji da haibang am political party opposition da lerga su he oibang am da ba sigum ko sigum ga hi yongna akoi gi hayaning pa adugi mathak da hoi ba government si su ko mamang da koi assembly mayam ma lai re ko da yam toina adum matam gi oiba even 2001 gi adugi kan da gi hauraga 48 साइड के हौरगा कयार खन मणिपुर असेंबली से फमलगा मणिपुर की अपुन की सक्तम मागी टेरिटोरी से समना मफई अमा पाउबा
कोई कायबगी कनो थबक चथा लोई गायना वारेपसी असेंबली रिजोल्यूशन लौर लाकपनी अदुबु हंतक मे 3 दगी लाइबा को सिदगी थौदोक लास्ट ईयर को मे 3 दगी लाइबा थौदोक असिदजी मियामना याम तोइना हंजन हिन लाउरबसु मसिमदी सुंतौ तोरक्तबा हाइबा तारे को अखोई असेंबली जी फमगा वारे अमखक पिथोक मतमदा मणिपुर की इबन तंपाक हौरिबा यौसे इबन फनायामना हंदगनी सिनी आइगी मोटी हौजिक लैरिबा सोल्यूशन जी तसेंगना पामगदी मरमदी असेंबली रिप्रेजेंटिंग ऑल द हिल एंड द वैली को एंड ऑल द पीपल को ऑल द कम्युनिटीज ऑफ मणिपुर जी मणिपुर असेंबली ना कोई की महूट सेलिबनी को through their respective koi MLAs ko aduna Manipur Assembly na mahaki warip amakak satlongna madusu anoba hana ta hoida pot na ta hana tawno lakpa saili sangs na laaba ko India laiting gi mamang gi sahi lising kaya gi mamang gi magi civilization na moina laaba then through merger ko yana merger whether masi controversy annexation को निजु हाइरगा ओइरगासु हारिबा एग्रीमेंट अमगी मखादा पुल्लगा लाइबा मणिपुर गुंबा अमगी सक्तम से मसी काहनबम थोकते हाइबसी इवन 1950 की 1947 की मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक की मखादा जो लाइग्रे देन अदुगी मदांग 52 की लाइबा मयाम जिदे असेंबली सिंग द हयारा खंड वारे अदुम लौग्रबनी आइबनिदा सेम वारे टू रीफॉर्म तौबा खक्तंग तौरबसु असेंबली की वारे अमा थामबदी मणिपुर की तंपाक्ता लैबा को मपुंग ओइना कम्युनिटी मयाम सिंग से पार्टिकुलरली मैतै कम्युनिटी को अखोगी मणिपुर की अपुन मसक्तम ngaakpase soidana ngaakani sukai kairaro habi assurance ma piba ko madu hek central government noted yare guaranteed kaina heta haibagi sikatang haibada manipur gi kanu se issue je tanghai ama loire then atai issues jing ko hojik lairiba mayam sing atudi through political process dialogue negotiations ta adum putharaga tawbu yaba ngatani haibani da ani issue se tasengna thokke yauna thohanba manba ngai proxy war ga na hek haibado madu ado sengba male aduna asiguma sidi akoi yam section basangi maramdi proxy war adigi then artificial sai conflict situation man met ko situation mayam sidi it is inciting among the brethren ethnic communities habatare aduna poisoning tawpani maramatuna ikoi masi conscious hoibata bani aduna ko yekna bakana no khangji gaina hek hari ba ko aduna ikoi fur masen taina base toklaga kansai oruida ba ko manipur thugaiba that means thugaiba means sustainable oruidu orgadi kaibadu yadi haibu hanan high layer bani kaibasi yadabani ko याना नमन थुगायरसु कोई ओजा सुनम हारमी को मणिपुर की लेबा सिंगमी तमी सिटी कुई कुई दन दुम पुनसिनर कनी हायबनी कोई लेबा टोपोग्राफी कोई लेबा पुनसिरोन अदगे कोई योइबा अरीब मरी सिंग से तत्प याति हायबनी को अमर मदना अमसी इरेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हायबनी एंड असेंबली बुदी दुम फम कनी नोमगु मफमगा दुम हा को सटलौ तौरगा दुम लोशन बा याब्रा अदो हंतक की सिटी कितंग सेंसिटिव ओइब्रा मनुंग जिदा मोय मसेन गे मरक्ता kari kari torok ya bagi adusu sigum masih dum khal leiba miyam gi di khandaba ko asi yeng se masi dum ko okay no ngase du chahi di loidore du di ko pra natraga phong pra yeng sa ro phong dini matang dalak chaning buza ko gi hawkiba ko gi chale bachai sigi hawkiba November gi tang 13 da zrivam da duki madi yamna nuai taba thodo ama khak thoki angang ahum yauna ko gi nupi ahum mioi taruk se ko gi militant sing na ko gi tamthina hal aba matung da ko gi barak turel da thada rakhiba gi pa hariba adugi thodo tugi matang da ko gi ngasi faw da de chumba langlalangin khangba ngamjiba aduga mihat pasing jenaba sing do phaba ngamji adubu ngarang se National Commission for Women na jerivangi thodok ki sida hariba thodok sigi report sinimi tarani fawgi manung da pikhalakna ba khogi chief secretary amadi DCV da khangalaki gi cherol lama tharakiba hariba commission asigi joint secretary A Asoli chalaina khuyek piraga thadrok pa che amada hai tare khogi hariba thodok sigi matang da khogi athubu madam da hai tare report pirakna bagi matang da Fogdora ki bai tar hariba keno se khogi RPI Atwali gi secretary Ariba Maheshwar thangna uzam na mangda khogi Gerald amakak tha ki bai tare tigat piu habigi tawki badugi matung ina tharakpani habo form so koina thengnari oza kamain thambini gi hariba tharaiba sina khogi effective hoigani khanbi branch ragana khogi hadi hana gumna dum namsalaga leiki dau man bagi wakal oibibra kamain thambini si leidiba India gi system jida di ko
ngasai democracy gi potse khara maming dagi oina tawbo ko aduga miyang gi maming da kano khigi losing bajing hai batari ko makoina makoi gi oiba capitalist ka kano ka si ideology de hena yum bhamoir ka ko mapana camouflage ta miyang gi taw ya mayam tawr kanda lanai gi oiba kano ge lantum welcome tan bagi ko lanai gi security rom de hena yum bhamoiba Indian democracy ni hai ba ko khigi maming yamna phajaba duga magi oiba even contents mayam so yamna phajaba tawthorak padati ko yamna angan na matong gi primitive ki oiba stage ta laiba adumba country amani na kharadi wabatai adunani koigi even 1948 Universal Declaration of Human Rights ngan na pi grabani ko then even for non self governing territories ki matang da wairo adegi even say international covenant on civil and political rights kaina ICCP ar ECOSOC kaina yamna international ki law mayama malem gi lebak se ingadoni kaina ko second world war ki genocide ka thoki ba matung da misam yang gi punsi ko nga ba then even say armed conflict on international gi oiba armed conflict international armed conflict or non international armed conflict ko internal conflict sing si baw da recognize tawra kanda ngasai competence mayam ko land yauri bu da ngasai gi magi rule muk shema in international humanitarian laws kaina masi malem da satnara pati malem gi civilization si wangkhal im ne ko sigi tanza si da bharat kum balai bak ta di even yamna fazana 90 national human rights commission gi ling rega na haira bok da maya yaud kai ni gaina ya hairak pa leidana mayam se oisu oiri ba sideida aduna maming dagi oi ba phajaba anga i ba ko tawthorak pa thabak ta di ngasai ki kanu yaud ba ko inquiry degi CBI na ya makan tawgre adu justice se masim di akoi phangde na lobu tai ko se sengna maram aduna hosi tawri podi phati haibi dim to yadi afaba nga tani kaina ngasai gi National Women Rights Commission gi ko particularly anga tani yamna ta hoida ba thabak ni Geneva Convention gi genocide ki kan mayam rules kan principles mayam gi mayok ta lona sa thabak nga tani ko masi ta sengna genocide ki example ni madu ta sengna dandi bi bagi mahutta kan madu da yu khudong cha ba oina lauraga miyam irang horuk pa yai ga hairaga periphery da abspa thamanga iminidana ngasai gi asfa thamba yana ba angang singdu kana tawba halan ba manai mo manjal haibani da kana san yam nungai ta bane si yengchin ba sang ba po ni ko aduna tawai draba nupi nga ta soiba women in a style particularly ko kana at times of conflict situation da malengi miyam nga ka dawni ga na haira kana particularly women in sign ki protection je pi ga laga koi la ibane ba adubu handaki mar hui mi mang ta da saigi adusu even kan relief game da gimanung chanba da yum dagi ko tho ga pu gra kan da tam te mi hathi na hala kan da kan ising da thadharak pa mayam se akoi uri bani ha bani zero side ni ha bani da masi khudak ta madu acho shakti lairba bharat kum ko lakh ki mathak ta manipur security force thazin grabna madu hoi mamang da CRPF ki action kara tu terrorist madu di hoi thagali ko adu hari ba mayam tu tam china angang sing hap tu kan ta tawda ba adu gi mahuta madu da gi miyang irang hor pa yai haira kan da thamning leiba periphery akoi gi oiba kan village voluntary forces mayam da lejari ba jaga si da asfa tham kan da hena pangan sondan ba gi khudung cha boin logi ba do asai gi maral leiba do adu dip dan di pi ba gi mahuta sona kan da asfa tham barong gi region da won thokhi ba ji akoi si yamna thamoi songningai ni haibani da amaram dana phai khara di toksenu ko khara taw phai bar ki su supreme court no da lairi basi adum tawdaba na te khara ko aduna hana gi train du chatlaga di maya yaudaba kai National Human Rights Commission Manipur Human Rights Commission gi mawongda sagi Human Rights Commission adugi potu report haijini report te dum pini report so dum logini aduga decision ba yamna amagi mara laibasing identify to wa kani identify tawro matung da bawda ko adum nan thokini aduna law zidi thudi pa natraga kanodi ade ko thugai budi ade adubu kontok konjin to budi ya na haibadu
mone kan adu tare ko sanna koi ji ko aduna ko asa tausi tawdi masida miyam na akan ba kanu khra changi masi consensus so hai ba tare swaida laurabadi nahan report pi wadi report to kamai tawkre ama tawkre kan senna ba makhan gi miyam gi kanu se ko gi yang paujin ti bai tare mani ko gi manipuri sing se aduna kara hena mai concern area sing da miyam gi hak sing se mari leina ba ko and then national level di paira to UN ki level da nupi nga tagi daina human rights commission da ma piba then atopa lebak sin da piba adu ka hadan madu remind to khot pa ko madu mathau tai aduna masi koi khara attentive oina leisi ai se thangge ko yes report thar ga so akigi hadi report sigi process na karai phawo yorag habasi amna kupna sena ba ma changi tabak se ohening taraga di hawa from dani mathang lak chaning busa ja akigi north eastern council gi fudarani thoi suba akigi plenary session jenga union home minister saruk yaraga union minister for donor saruk yaraga da akigi north east state singularity ba chief minister singsiga punna habitare ko plenary session jenga rang dagi hawdokre tripura gi agartala da hawdokre hariba kogi plenary session sina maru oina kogi khanaga dawri base koi north eastern state singoi ba sakwa tharangi maramda karamna matang da haitare karamna sakhat kani habigi matang da suina khana doni masida hariba plenary session sigi hawdok bagi thoram siga mari lenena kogi union home minister amit sahana wangang ki bada kogi maroina awang nongpoki lal hobagi irang se loshina ba police force ta ahongba lehalagani haba wafuma makha phongdo ki base koi ngasi ayamba newspaper sing da koi headlines so base thengna sare mamangi kogi haukiba jai tara rom sida kogi santi thamna ba honarak bagi koi honarak ba sida haibadare kogi mai oina lal hoba lising tara mukse angapi gani lising mapan mukse koi khulai thadokna surrender to hon kre haba wafam su thami duga yamna thubum dam da koi lal hobagi irang se loshin na bagi asa thami haba wafam su thami oza kamai thambini masi normal kanuni kogi kanu haibadare speech haibadare ko leba ka paira budi pana kono togera santi leire sidi dum haibata bani ko losing bamu werubani na santi masana lanti leiti di haibe ara roi aduna nongmei khara ko tang kan kapna ba na daga tamtina kogi international law ga thuga ga bonga bombing ga taw ko ba man ba ko koi drone taw ga bonga thada ba mata ma dai daga khara ka irang leiti je di hairu oi ngarang da jo dum kapok ko peri dum tawri dena ko aduna kitang sungkan ja dum ira santi leire na thok ta laushan ba ko legi sakhona bo hona ga ni thoe laushan ba ko 1991 ki liberalization ga lakha matam da ko look is policy ga se dum koi lakhra bani taseng na look india gi look is policy je manipur gi nong pok thong hang ba ka kadai da unari gi ga gi wahang gi paukhum di phang da ba ko aduna ngasai gi just notice as a peri wai sinara kalaga madu atopa leibak singa leinaba mari da yumpham oiba koi gi look is policy gi hep on ba ko ade hojik leiba government sina zo amuka ka henna phaba man ba dagi look sum yangam ba dagi ek thabo ontok si ga na ek is policy ga torop ko no ek is policy changjala kan da ni ngasi ai khoina sahi ani sun na khoi misi mina nang na chathok sin isagi hingon da kasin koya bok chat pangam da ge ko sei lising kya liro pa territories da leijaba ngamdri bani ko si reality ni kana matana maram duna ngasai gi even NEC yamna phajaba policy ni ko north east and particularly for the north east when adum Indian constitution gi oiba makhara tawri ba administration sta su ngasai ka north east as an entity amo ina su adum lor pasimadi fai aduga oisu oirakpani aduna akui issue sing mayam se ikoi north east ki state lady patari dipan se masi gi oiba understanding common bond khala su sagat pa changi maram di anaba je heng narakan da ikoi se state amadi tana ba khatana nataba ko madu gi leina je sandok pa ko aduna ikoi ngasi nari ba leina sing ko already assam da yam ngan na graba leina ni ko adu akoi sida mitop sang bi sini ko hai je aduna akoi sida thengri ni ko samai tawdana ikoi ni issue sing se punna thengnami naraga di ikoi kanoni nungai ga dongni maram duna hojik NEC da leiba koi honorable home minister gi kano sing tu ngangom tu ko ni santi laini adagi la lowi rang lotion gani ko adum 1972 ko 60s ki matam dagi adum koi gi
यौजी लेरा बनी 78 तगी आर्म कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन से अखोई लेरा बनी को यामना फजबा पॉलिटिकल सॉल्यूशन अमगी वइबा पोट कनो अखोई उदे अदुगा को इवन डायलॉग कन पीस टॉक तो वा खोटपा मयाम सिगी वइबा फ्रूटफुल वइबा कानाबा माहिसो उबंग को वारी सानबा सी अखोई सारी याम सानगरे 97 तगी सु अखोई गे एकदम सानरी दना सोबो इनिशियल आईएम गी फोल ngasi बाउ करी फंगगे हाइबा कनो सो उदे दना को मरमदना वारी सानबा सिमाई कोई अदुम ngasi फोन फंगदे मरमना की लंबी कानगदू मानदे को अदुना हेना अखोई इवेंट कना जियोपॉलिटिक्स द यूफम होइबा इंडियन ओशन दा मसाई कंट्रोल तौन होनबा देन चाइना की फैक्टर इमर्जिंग पावर को कंखलैबा मयाम से थेंगनबा लाखनबा अदुगी अमेरिका की इंटरेस्ट तो गलेदना अदुना अखोई ग्लोबल रूलर हाइबा तारे अमेरिका दिन मंगी बनी को बाइपोलर सोसाइटी कन सिस्टम अमा लेबदगी कोल्ड वार की मतुंग द यूनिपोलर अमेरिका पार लाइन हुजी अतोपा चाइना ना वांखलै नत्रो सिगी मयाम मरक्सिदा प्लेयर मोइनब इंडिया सु लाकपा लाक्सलैबनी स्वाइदनी अखोई हे कलादान प्रोजेक्ट काइने हे खाइरिदो अदुना सिगुम सेननबा कन एनी सिगुम ओइरब्रा गाइडो को अदो एनईसी की मतंग दे सागत पसी होई रेल लंबी तो बको पाचो सोबो कइनो तोई अदो टू द पब्लिक ग्राउंड अमियांगी होइबा ज मार्जिनलाइज सेक्शन द कयाम याम नंगसाई एनईसी न कुमधर अगे हाइबा लाइतरागा लोंगी सिमी को अदुगा यामना एमएसएमई की माइक्रो नेशनल इंडस्ट्री मसा मसा तौजरी कदा यौन कुमधर अगे गा हाइबा जो दुम कोई वहंग ओइरिबनी को मरमदुना पुनमक्सी येंगा कांदा अखोइना अखोई सजेशन तौबताय अदि अखोइना डायरेक्टिव्स क्या पीबताय अदुगा स्टिल होजिसु हारियो पोस्टिंग असिदगी राउदी लारकनी कानाब लौबी कॉपी वारे को कानाबदु कदाई फोबा या माजलाई सेक्शन द यौरकदोरी बनो वांग बथा की कनो द टेबन द लोशन की दोरी ब्रा हाइबा क्वेश्चन कोई याम लेरी बनी मदुना बुंगा साई ngasi बगा कोई याम मदुम इन ऑल एस्पेक्ट्स द सखोट पगी लंबी थिंदरी बनी को अदुना मसी प्रमाण अब सीनी को पॉलिसी मयाम तौग्रे को program में हम तौरे particularly for the northeastern states, but the northeastern states is still in the marginalized section ni ko region ni ko aduna sigma mayam si reality speaks more louder than si words ko aduna si kano ko ye thamge aduna still koi northeast people say as a whole should be united ko as an entity ko aduna koi सिगी मैम सिगी पोसक्सीदा एनी इश्यूज मैम से कोई सम लाइक से इनफ्लक्स इलिगेंट माइग्रेंट्स आसाम हजिक कायगद्रा कायरोइद्रा अखोई मथा साजलैब लेदना मरमदी बराक वैली की एरिया द ऑलमोस्ट लोई कनो लोइग्रबनी को बांग्लादेशी मैमना देन इवन त्रिपुरा की कोई त्रिपुरी सिंड्रोम बौदा हाइरिदना लाइना की लायोंग द त्रिपुरी की लायोंग नारे गाइजे मणिपुर ओली नाबा हौरे गाइना अदन मपु ओइबनी थौ याम पा लाक्सब मैम द सिंग द कइदा कनो रिफ्यूजी ओइना लैबि मोंग लैनिदना सि अखोई थेंगनबा हौदुइनिदना हौजि थेंगनबा लानजे त्रिपुरा की फिबम जे लैतनबा थेंगनबा लान ने आइबनिदा सिदेदा अखोइना अखोइ मसेन जे पुनमिन सि अखोइ मसे अंगम तानागुमजी हेन हाइबा सानागुमजी हेन खंगबा सानागुमजी गा हाइनरी से अखोइना सिगी लान सिदा करि माइथीरबा अखोइ जे द सेकेंड त्रिपुरी नेबा अखोइना ओइदुइदो को अदुना मदु नेबा इसा इशु थमदुइदा अदु काइदौलुइनो अखोइदि खरना रे सिगरनि इसा इशु सिंदो त्रिपुरी दौना थम्बिरमदो ओइरगदि को अदसु हाय त्रिपुरी दी हाय सिंग दबु कर काका कबतना तौरी अखोइ सिना करोम द कमाइ तौदुइनो बट द स्टेटस को ngasai ki kano yam sam manai maram aduna ni aikoina masi gi tungi asang ba ma ye kan da aikoina manipur se kai be yaroi haiduna kan bi ho ma sangsilak li basi ko okay amthang da lak standing ba se ja khoi gi haine khoi gi future pillars the youth sings na future pillar ri ha dugu khoi gi youth sings na future pillar oirakna ba gi matam da khoi gi weapons the education na oiduni adubu education gi lamda asoiba लाक्तारगदी यूथ सिंह फ्यूचर करियर से मांग याबगी फिवम दा लाइबने अखोगी माइलोसंग अखोगी अचौबा हायर एजुकेशन तमफम अमो ओरिबा कोई डीएम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से हौजक फावबा हापी दना लैरी हापनबगी दमकता अखोगी जुलाई की डेट 10 दा ऑर्डर अमा थोके ताराग सो हौजक फावदा फीस हापतबा दुगी मायुक्ता हाइतारे डीएम यूनिवर्सिटी की माइरोसिंगना तोंगान तोंगान बा खोंजंग क्या चंगसन की बसु लैरे अदुबु हौजक फावबा हापी दबना मखोगी इंफ्रास्ट्रक्चर दुगा मरु ओइना वीसी हापी दबसिगी मतांग हाइतारे ngarang so अखोगी माइरोलुफ
singna hai tare khoi gi tongan tongan ba manipur gi mairo lup singna khoi gi press conference pangtho kanda vc gi happy dana khoi che na raga lei bisi amna tuna happy u aduna ta tara ga di mesela thola pa fa ta gi tik jak se mari le ba authority ne pu ga da bani haba oza masai ja lak tani je khoi gi education gi lamda di khoi gi pithubi da khoi gi war to tar ga education si di free zone hello happy gi pot ama khak lai ni aduna education gi lamda sumaina che na balera pasida oza kamai thamini san education gi maru oi ba sidi mi oi ba gi civilization se formal education and non formal education ga na ko education sidi the must ni akoina akoi gi hojik lai ba education system ko new education system ga lak tinga gi mang da akoi gi already kano lai rabani kano gi musai gi lai na akoi gi oi ba education system early education system like pung phamba ko na sabam lakna lai rabani to education ji yawdu singa ya di hai bani aduna oza ji laiti ya di hai bani education laiti ya di hai bani adumak pu sai gi even yamna khoi se tawrisi yamna phajaba titanic to adu da yam section thabak taw mathau yam dutiful oi ba ma crew maya and captain ko even yawr bhaw da ma ice park ta thengjan na loop ta na ko mi lising kaya sigi bagi wari duna ngasi bawba koi teng thanari bani ko even yam attentive oi ba ngasai gi queue and the captains yawr bhaw da ko adu akoi sidadi captain yawduna ngasai gi jahaz thadok bawum bani ko mi me ha tong halaga aidi dem college university ni ko ali maka de college mayam lai ni sata si mayam lai ri bani amadu aso ba jahaz amani hai bani da ngasai gi aina min tawning titanic kumba yamna sa leiba sa tawba tawam thokpa ko adugumba kani jahaz amani hai bani da oda nau yawduna holan bi hi gumba ko adagi ngasai gi captain yawduna hon ba jahaz gi mong da ngasai bc ga do haptra ga di sa manadra sini da adu karom dono mana matam matam gi kana isu mayam iho kana mayam na ihun mayam pur sakhi bata ni like drug ki na adagi edna adagi phattaba mayam ma illegal activities mayam gi phadana policy program ni implement tawdrabani na ko adana hojiki aikoni education su yamna serious wena concern amsu oiba mathau tari bani ariba NEP 20 kano se po ni kano se lap matamda hojik aikoi gi oriba kano se yamna yauri bagi ga do sai gi leidana koida isagi state element ko sangai hariga koi gi event magi oiba sab chaba ngasai gi kano mayam choi khang mangam da kumba state bar nongin ne hairaga makon kai sage bu khang da ko u da sai usik ni ga ne ta hijilak ko sai mongthung da saba du khang da ko adagi even state kano ni emblem ni ga haira kan kangla sa hairaga adugi masak tu bodi khang ba kangla sa gi history ga de khang da ba le dana BMA khang dini dana history de MA loraga pikraba geography da MA loraga pikra manipur da furup singale contract mo hai ningale contract pa ai contract pa antau na chap chap amti hai bo adu ngamdri ba leibak ni hai bani da larik tammine tawri se aduna sigi we education je koi haujik ka koi lairi bani maram aduna sigi tanja sida aikoina aikoigi oijaba kano se aikoi puthuk hoba aduga aikoigi new education policy sida hapsel lor kan tawdo matam section ga tabo adu mayam du angang ni pihodo matam sida amso makok yaudena thamme ga je BC yaudena thamme ga je vice chancellor ga je yam responsible kano ni aikoigi kan ni ko position namani ko adun even honorable tabo ga koi tha hai da tham dana angang mayam sigi kan mahilon mayam sigi magi tuan ba kano da kari universal say even standard of education da koi piraka du ni ma kono world lai ba mayam singa se aduna siguma mayam gi magi infrastructure gi adagi magi syllabus gi curriculum gi na hari ba inga sa hai gi mayam singa du sener kan da pihong na ba lang na sida masi issue ji adum oira lai rabani ko sida lai ba oza lagoi matang da adagi even infrastructure gi matang da adum wathok lai na case lai to si phatti aduna some decision thak thak lauraga karigumba kharadi ko areba kharana minister ba khoi laidana khoi gas laitaga ju singna thonga ju sa magi
thawai yauna thonga aduda puk thanna portal leina sabado adamai tawdana ikoina wakhan khallaga atopa kano tawna leijari ba khara oiba de state ki oiba kano sidi mating leina semgatpa yagadra ga ina khoi man torok oirakhiba ko kano ni aduga yamaming leijaba even DM college to adugi dana manjuri maming lor kanda hanba ko university lakhibani asi mathanda leibana te to kano college Tarin pan ako si affiliate or sa ato mayaman lady bani ko. Ano hari sing si ngasay ki confliction lady ado ka gap na yema tamda haying uninformed ko ado ka kan hamna kano ba gap laiba kano ma khoi mahiroi group sing ko certificate katang pir ka thadorok pa degree katang pir thadorok pa magi manungi masak ti yaw da ba oira ga di hayeng generation gap thokadori bani ko aduna haujikti compromise to ba ya da ba matamni education ki part da aduna definition ba there is a circle of confirmation of our sense organs sinna education ni kana wori bani mit na ko na sum ta pot ka jine ta ai ta bani chummi ga ya ponte mit na ai ito ugi ga demand to kan confirm to bo den na wani na kan ya to phanin ta ya ponte skin ai thenge ingbra sa ba yenge ga na tak thinga kan da madu phangba real experience to adu ni ha bani akoi ki education da gi phangim knowledge je ko aduna asi yang kan da ikona athu matam da lan gi matam da bo na hari do education de free zone oi hai ba sing sida ikoina mahi masing tamba mahi roi aduka ko aduka mahi masing tamhan bagi kanu sidi concrete policy program lower kan da ikoi sanghin ga da ne tham gi ko okay ayam no ai se loishila aroi boina laksaning bu zeu za khoi gi hojik se khoi gi center amadi state lenga ani mak ta de khoi gi manipur gi lai ba ongoing crisis gi issues ki matang da reason pirak pa matam da ba tare tongan ba statement manada ba sing pirak pa adum thenari mamang da ko union home minister na parliament da ko gi tham ki bo wafam sing za gai tare ST chanaba gi high court na recommendation tharak pa da gi horak ki bani am hai ba ko gi illegal immigrants sing na horak ki bani am hai ba duga kui jiba da hai tare khoi India Today gi agenda asked ki tapiba interview amada mahangna phongdo ki base hariba khoi ongoing crisis asidi khoi ethnic class ni masida terrorism amadi religion ga mari amata leina di haina phongdo ki ba duga manipur gi oina swai tare state lenga tagi thorok pa statement singsiga union ga he manada bagi statement khak thorok pasina prezamiam dasu manipur da thoiba crisis sigi maru iba maram se karino habase chamum na ba maf khak pharo pa habitare masigi matan ngarang so khoi Fox ki maki de gisu chap mana ba statement ama thampham thoi na ta dar represamiam da chamam na bam pokhan bagi matang sa so khoi presam tholoki bisulai tongan ba khoi gi mayam so hai ba dar even preza singna chamam na bam powderi na do ai this mana tongan ba statement tholok pasina oirak pa ya ba consequences hai dar oza kamai tham meaning e loshila poina Chan si su normi ne hai ba tare asum am tangang da ba manipur gi mafam da ko manipur se yam na neglect to wa mafam amani the most neglected area ko in the entire India da ko adu takpani thoi da ba usit da ba ko gi yam na ko gi karimta khanda ba mong leidana adu gi irresponsible loiba adu ba home minister gi statement hai ba tare no ji hari duni ko gi ST demand ani ST demand du ngasai gi state na STP wa ni recommend to hai ba natte hai ba only mina ngasai gi tribal affairs ki ministry na state ta hangai ba kan only masigi feasibility natraga ma gi oiba talai bisida ma gi oiba report ama khak leidana adu kan pi wa hai ba ne ba adu report tu pithok loire ma du recommend to no hai ba gi kan natte ba adu the high court na icham cham na ngasai gi kan ni ST solution gano hai ba nati hoji demand ko ST ki demand je ngasai gi ban recommend to hum thopam adi hangai bitun pi ro hai ba ne adu ki finance judgment to the right concerned minister ne lepa ka do po ni hai ba ni di yum pham oi ra kan da ST de gi tholak pa ni hai ba du politicize to gi ba du di sai gi honorable home minister na udri hai ba ni da how it was politicized ko by the so called rally do peaceful rally do supposedly peaceful rally but osai gi Parliament ever really oi gi do adu gum do khoi gi kanu to di have ni then migration illegal immigration sim yam sum ga la abani ko asti da toan ba kanu me even na hoi governor wer ma bona governor manipur na bo da high grabani then atopa kanu mayam na sulo ya grabani even home minister masam na su ya grabani adana kan refusing mapan gi la iba illegal immigration na thuan bani ga ji ko
hꯧjikna amuksu ngasai phongna ngasai kamsinbaje ngasai divide and rule policy ko adugi poto British ki yamna ariba matam gi kanatu adu amuk akoije apangmani na amuk apply tawri bani aduna ethnic conflict ni ana amu haire iba potse masi Saigi Yamato Hoida Batabak Nihavanida. Even demand about the separate administration, the Gideon, even territory. Adu Haisi community, American community, Amadi Tanga, the Vara, Tanam Tokura, guys, Karinta Kanga, but the Talaki Baladana, Gomi and Naga Madu, Kanjana, the Basarak, Patali, Kangunazu, Nasaya, Mati community, negative people, Gamduman, Sigumba Yamna. Nata isa da matung hukta bang nata na yung pamuiraga awaba tahalak pa aduga hujik ba government about central government state government asung matung sadra mayam sing si laksil laga miyam da ing bata pa santi ma piba ngamdaba piba ngam laibatu sisu reality ni haibanida masi piba ngamnaba mate history ni ko history na record tori bani charon suron da masi nong ihogodori bani iraga lairabani setharon kumbaba sathari habje koina dum kono khangada bani aduna masi matam sana tahum to pasing koi hujiksu aroi matam da adum tahuba yai ko masai poloi pharaga phai haibado ko aduna some decision khara lorga miyam gidam kai koi thabak tawgudabani aduna no power can break the unity and integrity of Manipur Simadi even achauba Bharat lakera achauba Meka lakera achauba Saina lakera Manipur gi pisu pik na ko puru gi wakhalun sen ba koi thangna pha ba koi mayam lairi ko koi masen sum launa ba khona ba securitism pbi wani aduna manaba khunai phur kunthra ga mapan gi asigi Manipur city sahi lising kaya kaidna la abani kai besu yaroi kai na bo khona ba kuding mak tut na nail ko and then the last blood ta koi thengna gani haiba maram di koi tungki community me angi saron sung gi hingong na bidum ta haiba se mase ai thangi ko chai okay am nungai je koi ge Manipur ge integrity di koi kai ba sungya yaroi koi gi jai lising ani hen bagi puari laser aba koi gi adugum laba leibak amakhaknina koi gi unity se kai ba yaroi integrity se kai ba yaroi habo hon am nungai je oza gi atin ba kaya maram kai thopiraga koi gi studio da lengbirak tu nanga sig analysis ki thorom se mokung fan bi gi damung tha so oza bhanna thagat pa phung chari sun matang seda North Window Sandok Sabah News Analysis Solution Jari Ming Tabiri Basing Bo Muka Hanna Kurum Jari